Stays nokamela Yokubeka phasi ibhola mlalelini angu-Ocean Apodis esiqhemeni se-Orlando Pirates 1 Sundowns not Orlando Pirates 34 minutes iyaphakama ibhola ingena ngaka-18 khula ngehloko iyakhutshwa ibuyela kuDansin badala phakathi ingena lapha-ke uDansin bethe embi bhola mlaleli wekwekwezi FM ibethi upright iyangena ngaphakathi enetheni wayibukela uRonwen Williams aseyibhola kaDansini vanela phakathi Orlando Pirates amaBuccaneers ezimnyama ngenkani the Ghost since 1937 abathi khuphuka mzomnyama bethe ibhola umlaleli engcono kunale ebethwe nguMbokazi sise Orlando Stadium ke sikamamenzela iconnection yakhe mlaleli ubetha ibhola ibethwe Mangisini newazi uSteven Gerrard wazi uPaul Scholes bona kade bebetha njani ibhola wako ukuthiwa ivolley umsana lo mlaleli bethe ngesinqele yena uSisida ingakawi mlaleli khona kick egadi kukhutshwa urarekile mlaleli uRonwen Williams bona kwenzakalani bethe ngasuthi ngaruthula ipali yahlala 1-1 36 minutes mlaleli ngithi angivumelani nomuntu othi ngadlalwa ngelize ngapha enelize ngale uza kubuya emidlalweni mlaleli umrorakha ibhola ejaya kade kongobele mlaleli sengithi ukugongobala uDansen bana nomtenjela